Ćao ljudi, ovdje Luka, danas ću vam pokazati kako se pravi jahta u Minecraftu. Krećemo. Evo je ta jahta. Imate stolice, možete da upalite svetlo ovako zidamo. Imate crafting table, imate krevet i prednja svetla, dugme na ručku. I ajde da krenemo, ima i džakuzi. Treba bude 10 blokova. Poređate 10 blokova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da. I poređate ovako 2. To je prednji deo jahte. Posle toga ide 1 blok. Posle jednog ide 2 bloka. I ajdemo i posle toga ponovo ređemo 10. Evo ga. E sada, zadnji deo treba da bude po 1 blok. Ovako. I sad je popunjavanje. Evo ljudi, još jedan red. Da uništimo ovo, pošto nas nervira, ne mogu da redovno da pravim jahtu. I kad ste popunili, ređate ovako metalne blokove. U krug. Kada dođete do prednjeg dela, to možete vidite po ova 2 bloka. Ovdje brojite 1, 2, 3, 4. Stavite blok. Isto tako ovdje. I onda već možete da pravite zid. Od 4 blokova. Ovdje treba da bude staklo i ovdje staklo. Popunjavate po 4 svugde. Kada ste i taj deo uradili, uradite ovo. Mjesto za vrata. A i ne morate da stavite vrata, možete i ovako da ostavite. Ja sam na onoj jahti ostavio, nisam stavio vrata. Evo ga. Evo vrata. Stavite ovako, probušite nekoliko blokova. Stavite ovako. Probušite. Kad ste to uradili, stavite vodu. To vam je džakuzi. Uređete ovako blokove. Treba vam svetlo. Ko može spali i gasi. Ovako stavite. To je bilo to za ovu malu sobu. Ali treba još nekoliko detalja da se uradi. I ovdje je krevet. Glitch, zaglavio sam se. Ajdemo.
Sada poređajte stepenice. Ovdje stavite crafting table, stavite svetlo, ručku, još jedno svetlo i još jednu ručku. Polomite ove blokove. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!